Assalamu alaikum Талас тургундары. Бүгүн 6 март Покровка мал базарын тартып берем сиздерге. Покровкада 5-күн сайын базар болчу эле. Ошол 5-күндөгү базар ушул базар күнгө жылды туугандар. Билбегендер болсо сиздерге маалымат берип коелу. Мындан кийин базар күндөрү Покровканын базар күндөрү боло турган болуп калды. Анда эмесе баштадык биз сиздерге. Кече Кировканы тартып берген элек, бүгүн Покровканы тартып берейин. Бааларын өзүңүздөр салыштыңыздар сиздерге. Уйларды, койлорду, жылкылардын баарын тартып берем. Анда эмесе ушул тоого кетиргенге торпок, уйларды, саан уйларды баарын тартып берейин. Үкөм, уюң канча? 80. Боосте качан туйт? Bir aydan tuyut, Kaçancısını tuyut? 5'incisine. Sütlü mü? Kaymaklı. Kaymaklı. Kaç litre süt verir? Ya. Kaç litre süt verir? 6-7 litre. 6-7 litre verir. Kaça verdi? Kaça sırada? Şu an yok. Kaça veresin? 80, 75 görüm. 70 göresin mi? 75. 70 gol boyut, Жақшыла ойланадым да. Мына туғандар 70-ке бербейм деп атат, көрүп атасыздар. Наркың канча? 70 ал. Бул арзаныраак бы? Неге арзан бул? Я. Ал кечирээк болсо. Бул кечирээк туй бе? Не сатып атасың буларды? Я. Неге сатып атасың? Акча керек бар. Акча керек дейт. Саламатсыз беже, баасын айтып коюңузчу саны. 65. Kaçan tuğdu? Kaçançı? Birincisi bu, 65. Canlı tunguç. Lazımdır. No, жақшы uyuyor. Bayke, no, uydu kança tuğdu, diyeceğim? Assalamu alaikum. Bayke, bazını ayıtmamış. 75 kemmek. 75 mi? Boğuz de? Ha, tuğanlar. 60 menen 70-80'din ortosu. Sağ uylar. Uyun kança? 70. Boğuzda? Boğuz bu? Жақсы екен бұл, бағасынан арзан айтады. Қаншаншысын туйды? Туып қойды. Sütü қанша süt береді? Қанша литр süt береді? Amne az sanday. Amne андай az береді. Ну, бұқалар қанша екен? 60'tan da. 60. Бұлар байланған бы? Байланған бы? Жоқ. Кетіргенге, байлағанға. Нарқылар қанша екен? Екі отен 60 бі? Қанша айлық бұлар? Тегі деле, бұл деле. Қанша бересін негізі? 55'ten. Бұқалардың бағасы көтеріліп тұр аяғы. Нарқыны қанша да отыр білбейсің бе? Жоқ, Bazardan içinde 300%'da kiyimlerge jana bu kiyimlerge akça %da. Koylor жағын тартып берейін. Uyudun bazı ayıt koyçu dost. 70'ti. Torpoğuna 70. Düşürü kuş gerek. Sizler kommentariga жазыңыздар да сіздерге қандай емнелер қызық болса тартып береміз. Боз да? Боз. Қанша бас? Да. Басы қанша? 12 дот. Чарба қойлар 12. Мо қозылар қанша байка? 8,5. Telefon bakayım. Байкелер, қандай болып атады? Жоқ, талас жарнама. Talvas jarnama. Қандай болып атады? Мал байке. Қойбайық бе, туғандарға қайрын қойбайық, ұлық қойсаңдар. Не арман бар байке, айтыңыздар.
Не болуп атат? Мына биздин Манас районунда Ne? мал базар 5-күнү болчу эле, туурабы туугандар? Азыр эми мына жумадан баштап базар күнкүгө которуп койду. Ооба. Мына жерде бүт тигеле простой жөнөкөй адамдар, анын өйдө жакта отургандар бияктын акыбалын билбейт да. Не болуп аткан, не коюп аткан. Көбүнө мына акча керек, жер айдаш керек, урук алыш керек, солярка алыш керек. Мына мал өтпөйт. Турабыз мына барыбыз. Баягы Таласта чоң базарга кетип калып атат элдер Ол кетип калды. Жакшы алып сатар аке-өкөлөр бар эле, алар жок. Турабы же тура эмеспи? Мына элди эле айтсаңар ушуну. Бары кетип калды Таласка. Бул жакта мындайча айтканда базар күнгө байланыштуу Таласта базарга түшүп кеткен себептен бул жакта соода түшүп кетти, алуучу жок болуп атат. Кайрылуубузда жогоруга. Жогорудагы отурган чиновниктерге алардын неси кетип атат билбейм. 5-күнгө коюп койсо болбойбу? Болот. Мынакей урматтуу аттуу баштуулар, угатсаңыздар ушул көйгөйдү дагы Атка эске минерлер. алып коюңуздар. Урматтуу ушул местный депутаттарга дагы бул видео жетсе, булар дагы ойлонуп Кудай буйрса чечип берер. Дагы эми убакыт көргөзөт эми, байке, соодаңыздар болсун. Чарба койлор канча экен, кыргыз койлор? 10 миңден. 10 миңден, бооз да бар, Козулуу койлор тартайм. Байке, козулуу койлор канча? Байке, но козусу менен айтып коюңузчу баазын. Энеси кайсы мунун? 15 тагы. Я. Бирөөдүкү 15 деп. 15 дейт, Козу чоңоюп калыптыр, 15 миң дейт. Эчкилер канча экен, байке? Üçüğün 10'da atır o. Үчөөнүн 10 деп атат, 3 миңден берет экен да. Бооз да булар, Toğuzka bergen yok. Тоғузга берген жок, чебиштер экен, боозбу булар? Bilmeyiz böyle. Toğuz jarımga berem dedi. Тоғуз жарым, үчөөсү. Ну, козулуу койлор канча экен? 15 lira. Козулуу койлор, кыргыз койлор 15 миң. Ну, козулуу койлор канча экен, байке? 15 деп атам. 14 болсо берем. Жакшы койлор экен, жаш койлор экен. Бул базар болду туган. Наркысы, беркиси болсо, Жок, ушул тууду ал козу. Ну, жакшы кой экен. Канчага берип атат? Негизи. Ой, бир 13 бересиң дейт бербейм. 13кө бербедиз, 14кө берсе болот экенсиз. 14 болсо берем ачык. Мынакей туугандар, жакшы. Кыргыз койлордун баасы 14 миңге чейин. Талас жарнама, байке. Катталып коюңуздар. Үкөм, тайлар канча экен, тайлар? 40 болуп атыр. Эркек ургачы? Ургачы эркек. Экөөнүн баасы бир элеби? Эмне эркек кымбат болчу эле го? Канчага сурашып атат? Аталары кандай? Күлүкпү булар? Тазаганбы кандай? Же простой эле, бирөө мүчөлөрү жакшы экен, Канчага бересиң? Bekmez aki. Канча берип атат элдер? Жакшы тайлар экен, тоого кетиргенге. Бойлуу. Мынакей нерде бир чарба ат бар экен. Мал жайганга. Булардын жаны кайыш болот да. Саяк жылкылар. Канча баасы? 72. 72, Не өнөрү бар бунун? Уака жүгүрө. Охо. Додон жараттык кой. Араба тартабы? Айдын турабы? Араба тартабы? Жок. Тартпайбы? Культуп атсачы? Но кимдики но кашка? Канча деп атат? 80 Убышты чыгабы же кунанбы? Кунанбайт. Байке, тайлардын баарын айтып коюңуздар бир. Ну, бооз бей кимдики экен я? Жүз отуз, Жакшы бей экен. Канакей? Бул эркек бургачу?
Urgaçı. Bıştı çıkma urgaçı çıkıyor değil mi? Aygırdan toktogон bu? Bu ezi bul mu? Ne ezi bunlar? Ha, iki azı ya. Tuğan mı negizi? Bir dit tuğan. Ha, ikincisi kızır bolup kaldı. Aybay, müçölü eken karаңыздар. Çoğun. Çoğun eken. Kaçada Qanchada ikinci tuğut gene. Qanchada otasiz? 100 ha? Qancha berip atat elder? 85 berip 85 görген жоқсыз. Жақсы мал кылчуда экен, а? Кайердики? Дала Сару. Номеріңізді айтып қойыңызшы. 500 0500 30 94 35. 30 94 35. Туғандар ушул бышты бээ жаккан болсо көрүңүздөр мынакей. Тукум алсаңыздар дагы. Тукум алсаңыздар дагы болчуда экен. Кайсы канал аке? Талас жарнама. Талас жарнама? Аталып коюңдар, э? Мал аз бүгүн туғандар. Алейкум ассалам. Жакшы кандайсыз? Касыпты иштериңиз жакшыбы? Эме заказкалар бар бизде. Ооба. Жакшылар. Жакшы заказ менен алдык. Ризикалар бар да. Тоок базарында тартып коелу силерге. Өкөм, тооктор канча болот? Тооктор. 500. Корос кем булар, э? Ну, чоң коросторчу я бул не, брамдарбы? Сонун экен, а? Канчага берет ушуларды? 2000 деп аткан. 2000 дейби. Ушундай короздорду алып караңыздар, туугандар. Жакшы тукумдарды көбөйтүп ушундай. Негизи эле ар бир тоок болобу, кандай мал болот, кандай жандык болот, асыл тукум өсүп жакшы болот. Тоқ қойды. Канча коросуңар? 650. 650 эле? Сеники кызыл. Ак коростор. Не деп айтылат булардын породасы? Білбекем. Беса бауырын үлет. Үндүктөр канча, үндүктөр? Я. Канча да үндүктөр? Кимке? Я. 1000 сомдон, үндүктөр. Булар эмне, дакандарбы? Я. Кимки бу дакан коростор? Булар да коростор же, булар мекиштерби? Эки мекиш, 3 корос. Му экөө мекиш экен, э? Наркылары? Коростор, э? Бул 500 сомбу? Балдарым бар 500 сом. Ама экөө бул 1500 сом. Коростор кымбат болобу? Чоң 1,5. Чоңу 1,5, э? Кандай урушат, жакшы урушабы? Ушул курус алдан алып келдим. Чоң кен бою, э? А бул ургачылар тууп баштадыбы? Ооба, туат. Туат, э? Канча ошо ургачылары? 1000. Ургачылар 1000ден. Коростору? 500 сом. Ургачылар 500 сом, э? Бул не, жөнөкөй эле тооктун баасыбы? Дакан. Жок, тооктор деле 500 деп отура, сен дакаң деле 500. Жүжү да. Жөжө үчүн, э? Ушундай туугандар. Покровка мал базары бүгүн аз экен. Муну кечинче тартып бердим силерге. Эки короз туруштуруп аткаңдар. Мынакей, экөөнүн урушкан YouTube'га чыгарып коелу, э? Не булар прием жазабай атат. Дағалық қылбас екен де бұл. Я. Қашты уже, қашты. Вот, қорып қалу анау. Бұл 600 қырызды. Чектерісте шүйтіп қорос ұштырып чоңайдық біз. Олардың қорос ұштырған көріп, балачақ еске түшіп кетті бірістері. Мына урматтуу туғандар, біздің каналға катталып қойыңыздар. Біз сіздерге Таластағы сатып жатқан тамдарды тартып беребиз, мал базарларды тартып беребиз. Таластағы колдон келишинче маалыматтарды, жаңылыктарды, сатыкка чыккан тамдарды да тартып сіздерге кызмат көргөзгөнгө даярбыз.